Khati police station VDP lapen yuwa sanstha NGO to chapatir piponsi kiram tang mati jongni phai inkoira narkep adapor phai kris yapor Lahorijan PWD IB along drug abuse prevention awareness program aputhak amai kapado pona birta ribdullo mai along sarkari gambura dhiraj chetri pen kachapahim pupona mai along chetong don aluhi lapen mai ke phathi pialam vijaya khaklari pen kethan apor enlo aluhi sarpo man pen Dr. Amol Baisya chetong dun lapenan parta man peng chopha aluhi chetong dun social worker Pradip Timu khati PS VDP mai phu Sure Singh Chunbang Manik Singh khati PS SI Rajiv Bora lapen advocate Kesap Polatum chetong dun si RDP dun mai long ko puson pen si karbiang long pen nagalena hoy Lahorijan lapen khati hawar malom drugs ke jor lapen drugs ke chuasai ke khang thekji ma polam si kachingwai RDP ponlo athema labang so hawar malom nongno nang doko kason lo athi nagalena hoi pen kache koi not pen ajok kido kedam chingui so amatsi kepang thek sungkrung lo pusi chethan pon sita jada bidi pen ta me labang so drugs ke jor lapen ki chuasai ke claim pon bo matuma phan pang thek nang pokpo lapen ke patini pame pen ke ne long lo pulote chelon jot kang sai lapen hem kang samta thap nang pokpo puta chethan pon collaboration with our BDPS committee Yuva Sanstha NGO সকলৰ লগত আমি collaboration কৰি আমি আজি এটা awareness program ৰাখিছিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৱে জানে NDPSৰ যিটো মানে কি ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ যিটো আৰু লগত ড্ৰাগছ এবিউজ যিমান বাঢ়ি গৈছে আজিকালি তাৰ কাৰণে আমি মানুহৰ মাজত এৱেৰনেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ এৱেৰনেছ কৰি যেতিয়া আমি বেছি সজাগ হ'ম জানিম ওচৰৰ পাঁজৰৰ মানুহক যেতিয়া বুজাম ডেফিনেটলি আমি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ অলপ ইয়াৰ প্ৰভাৱবিলাক কমাব পাৰিম লাহেকৈ মানুহবিলাকে যেতিয়া বুজি পাব তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া বুজি পাব তেওঁলোকে এইবিলাক ড্ৰাগ এবিউজৰ পৰা মানে দূৰত থাকিব আৰু Pinangajir kiding kachethan chepare padoponsi cheroktok pen kidola pen kachetora pet pen ke claim ke dam ponche phan chingwai ponsi mai mesen pen pichun ponlo bukajan pen ananterang karbianglong live